Hello everyone! My name is Farida. Welcome to Kazakh Lesson. A lot of people find Kazakh language is difficult to learn, but I'm here to help you. Let's go through alphabet. These are Latin letters. In Kazakh alphabet, in Cyrillic alphabet, there are 42 letters, but in Latin alphabet there are 32 letters. So we are short for 10 letters. A. Alma. Ateş. B. Bala. D. Доп. Ешка. F. Футбол. G. Газет. Г. Гараж. Х. Хабар. Ірімшік. Ине. Ж. Жапырақ. К. Кітап. Л. Лас. М. Мысық. Н. Нан. Ң. Аң. Во. Вот. Ө. Өрт. П. Пышақ. Қ. Қазақ. Р. Радио. С. Сағат. Т. Тауық. О. Олу. Ö. Ökü. В. Вагон. А. Адас. У. Ауа. З. Зымыран. Ш. Шаш. Ч. Чемодан. The written form of the alphabet is changing from Cyrillic to Latin, which in some sense is easier for foreigners to learn. However, there are shortage of some alphabets. For example, letter H represents two different sounds. First is H, which is a little bit hard. Second is H, which is a little bit soft.